Hai menazeklum yawang ramena mai kram keu zisna tingkum changna jangkai jamadai ntakmai hegi gedereisa paulia gaira daling North State Manipur Pradesh Congress Committee MPCC mene pnuina Manipur ge duwang dina Manipur ge bam hange pera hange het kaibe railang bege kaklebe pet beze dise ibete wangdara zana pnui ki nga mra hange compensation nga rahang za pnui pi ba choni ni hange tabam kanro be pera hang zana klo reim hange employment opportunities zana pnui ku property kum gai ni mra mza daigom bre hakum gai ni me ka chebza kamedra inquiry commission ai minge pera hange Manipur Pradesh Congress Committee MPCC menap nuina diwang dina het kaile zakachuli Zaichuna tinge Indiaram ge hanai kum gdibe Lok Sabha election wanga nadib zegene Indiaram go election commission mene MOC hingde kamkyo gaibe chai suije Indiaram go election commission mene saja Indiaram ge hanai kum gdibe Lok Sabha election wang nadib zegene mina hang kyat ga charang kang changringe perei pung magra lei zakachule za anui hai menadu chilei Indiaram go central election run magza state go assembly election bam gedu election commission mene kamkyo MOC hingdi Luisa mina hangkat ge charangkang pung kira hangge pe maglai pause zegene Indiaram go election commission mena sa za chuna Indiaram ge hanai kum ge dibel Lok Sabha election wang hna dib zegene mina hangkat ge charangkang changringe pere lakyadu lagnadu krol kyadu pung bangau lei design apnuine system nu lei jaka chulei jai pnuine nimtati baza ngaudu dai dui zaina ngaudu dai rang du numte malai jaka chudlei pause zegene anui jem rogena du klak ime mina hangket ge charangkang chuna tingya changringe pere pung maralei kachebe chi mira hangge ting rahang rang to gaidlei Zana North State Assam Dima Hasao District Anui Ram Kubingram Diamlai constituency gen chonai Kramkeu zi diset Hamamai designer Indian National Congress Party me boge harogaibe mass joining program ze bamgulei zakachudlei Zana Dima Hasao District Kubingram Mandal Congress Committee nzebak Diamlai constituency ge INC ge harogaibe program bam mege ze Dima Hasao District gu Congress Committee gu president pe honorable Sri Haizirang ben Rame zana leader under nzebak Diamlai area gu Sri Ibuing Kome secretary DCC Aidu Wangai gulei zakachudlei zai tatibe Dima Hasao District ge kreuze gchum NCHAC election ge independent gen tab pui candidate Miss Hiram Ilan ne me banai pikyang nagep suiteme leader mina haina zering area gumme INC ge rogai gulei zakachuli Zana Manipur Bisnupur District ge State Bank of India rangkang seukigu Senior Assistant Manager pe kacharangkang krol kna banai khachak hagalu zeta tibe pe ze North Delhi gena Delhi Police Crime Branch me bone nim nele zakachule biziza Laisram Monat Grace patingkom hadai zakat zai pchu za kaning chingmene pabam bam chilu za wangza nimle zakachudle Zana North State Manipur ge hnai kumgu Lok Sabha election ja wang hna da lelis du Manipur ge kaklebe pepzigena political parties ka chamchamagu poster dabe Zana political slum gena mega release tabe Zana political leader merme tatkan ribramaza Zana election campaign te bramaza chunarya ngau marele zakachulei Zana North State Assam Darang District ge Superintendent of Police Tabam Pungbepe APS Officer Raj Mohan Reize patabam gene lutoni lei zakachulei zai patabam gene luto bze paneta ka syabe pisi hingdi magbata be benalei ze Director General of Police DGP GP Singne salei Zana Delhi ge tatibe pe Delhi go Deputy Chief Minister Zana AAP Party go leader Manish Sisodia ze Delhi Excise Police case gena Enforcement Directorate ED mena nimze wangra bakram ke zikreuze de sadya kabangge bang dora hange kamkeu gai kakdai lei zakachule zai chu nimblam ge haturam biki kramkeu zikreuze de san mai de zaine king dai gulei zakachudlei
Zananimni bepe Delhi go Chief Minister Arvind Kejriwal perege haturam bikige samram kebe kodgu proceeding zapnau Sunita Kejriwal ne bugu social media ga share te bibzigene lawyer ne pnau Sunita Kejriwal banai kacham cham me perege complaint file te dele izaka te dele ingize. The US state of Ohio ge India में मीना हंकेट ले सीना में चाय दाई दी दिले जका चले ज इंडिया में मीना हंकेट ले सीना में US state of Ohio ge चाय ब्लम गे चुना दाई को लम गे ना चाय में बे इन्वेस्टिगेशन लूला ले जका चले ज यूनाइटेड स्टेट के दे गे इंडिया में नाई कुम चाय चांग दी बे आई गुम बे सालम गे ना मीना हंकरे चांग दिले जका चले जा उत्तर प्रदेश स्टेट के हनाइकुम लोकसभा इलेक्शन बम रबलम गिने सहारनपुर के इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनाई काम में गया इलेक्शन रैली तेदुले जाय गाजियाबाद के रोड शो तेले जाय उत्तर प्रदेश को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने चिगे पम तेले जकचले Zana Maharashtra State Pune Pimpri Chingchot area gan zanai kam mai ting chwa nchat kat pi hi ge mi to pezza mamro zo biki ha ke zernge mi na rutu ni lei za ka chele zai chi ge mi to pet bezza ba be kan to be kharan rubi ge na lei za ka chele Zai Mumbai gen zanai kamai lumbe bugu temperature 37 degree hang changle jaka chele IMD mena saza Mumbai gen chonai mamai bam cham cham ge tingrui dodi le jaka chele Zana Assam ge anu Zimram plui ije bam ibam ndunglo gloge ndunglo youngster club me bone mi pinan suize kanta behze kenegu one day football tournament pui migu zana mpe migu wangra ba kram ke zikre mai design let kai gu le ije kachole wangra ba mai kram ke zikre zain ta chura ba mai kram ke zikre ziket mpe migu entry fees changke ze haina zana pui migu hai minge zana mpe migu railang ba hato hi first prize ge best player la discipline team la zana winner ge kacharangkang changkreu zana runner ge changminge zana empui migu prize award hato hiza trophy banai cash kacharangkang lei zakachule zain tar hange wong ramle na chi rahange material mi teilung ba krom paini zana kateu sakza minate wong ra lei zakachule zaiklo ge sakza kam nebe mro hazauze te gudra hange lun ramak zana rui hararet ki bizigena broiler ze te wong rahange lun ramale zakachule zain tar blam ge kacham cham blam ge laksi rahange phone number pe gai be 7099558533 zana 6002953806 zana 6901462816 iphone number ge halak daudui le ai gena namai kram ke jis nating kum chana jang kai jemadai ntang mai higi ge de rein sa pau bazal loi gai dele pi gai zain king gai ni mele ne je to dele